Sesikhona sesingenile saqoqoda ekhaya sangena sazokala linjani emhlabeni wonke ngalesi sikhathi lesibukeleyo igama ngeze Chasbanda ngihamba la be-CNC abayiboke abaphethe ke intambo ngendawo zamakhamera nama-video yonke into ikanti ke uproducer wethu Ngibongane ke nguproducer walolu hlelo njalo futhi ushaya ikamera konke vele indoda etalented. David Moyo ngiyakubuyelela njani Devi ngiqasizwa namhlanje uthi-ke umnyaka ngangisemncane thisa ngangile 8 years yokuzalwa ngikhuluma umnyaka 1994 lapha-ke ugogo uMathuma wayelele ngikhaya lami ngangilala semndawo ekitchen emkulweni ugogo ngeze sithi ngalunywa ihlaba umkhosi ngabona into-ke igijima ngani yacazimula mnyama kukhanya kwakuyinyoka yaphuma yahamba kwabuya abantu ugogo laphana bamgcina wahlala wabesithi ufuna amanzi uyatshiselwa abuye ethi segulunywa laqasa unganisela uvuvuka sakaze bathala-ke inqola babopha inqola ukuthi sidonse siye eklinika kwahanjwa kwaze kwafika ngamo-9 ekuseni-ke ugogo vele esekhipha udenda ngomlomo ugogo bathi bafuna-ke i-ambulance ezamusa-ke imuse esibhedlela esikhulu selupane kwathiwa izabuya bathi ugogo ngabambophile lapha phezu kwenyango bayilunyelwe-ke duza lenqagaleni abasambophanga wafika kugogo lokumele ambulance wagcina edlula ugogo wathi entshele wathi-ke mzukulu wami-ke wayembiza uDavida mzukulu wami-ke uziphathe kahle ngiyakuthanda ngibuhlungu nje nxa ngikhumbula-ke ugogo lakathesi ngiyamkhumbula-ke inhliziyo yami buhlungu ngacabanga ukuthi ugogo wafa lula inyoka yakhona ayibonakalanga khanya inyoka ethunyelwe ngabathakathi sesadinga saswela ukuthi-ke kwakuvele kuhambe njani inyoka zongena ifike emluma iphume ihambe inyamalale abanye bathi inyoka yangikhona kumele ukuthi yabonakala kodwa-ke linyoka yacatsha up to today we don't know ukuthi kwakuyinyoka bani lani kodwa khuluma khona ngale bona bathi linyoka ngenxa ukuthi wayesephendwe sibamnyama bathi ungani yi-black mamba okay leyo-ke vele kawusili nxa isikhathi osikhuluma lamba ngaso andikholwa ukuthi i-black mamba ngoba i-black mamba bathi 7 minutes umuntu-ke uyabe sefile kudala bathi umuntu yasefile kudala nxa yilokuze i-7 minutes ngoba nxa uthatha isikhathi chama 2 hours 3 hours lokhu ephila kutsho ukuthi-ke ugogo yayivele-ke esimqedile ngicela ungitshale-ke izingoma ente ubona ngangijabulisa chithi nasi ingoma evela-ke ku-Dalom Kids
naso ingoma emnandi phela-ke udala umkids ngihlansi ukuthi kujabule ngoba ufake zaba zonke zaba yi-20 uthi uyazithanda ngathi nguzisembijana besitshale kuDavid Moyo watshiya-ke nguyise ugogo David engithemba-ke ugogo kukhangile uyakuthanda ugogo njalo ukuthi uyakuthanda yikho nje ulenhlanhla engaka. Siyabonga Davida lawo bhala-ke yakho-ke ibuye kulolu hlelo ongisakhumbula-ke siyabuya siyibale lapha enithemba konke uhambela right lapho elikhona ngalesi sikhathi. Namhlanje-ke siyabonga ababhalayo kazibuye incwadi zenu labana abanye bafuna ukubhala lawo thumela-ke eyakho ngokushesha okukhulu ukuze lathi siyibale lapha-ke lobongane ubongane umelele lezo ncwadi ukuthi-ke atinazi-ke incwadi bese sibala ngiyoziqoqayo ezinye zakhona ziyafana nezinye sake sazibala angikwazi ukuthi indaba ubongane bisa-ke incwadi ezake zabalwa kodwa ngasenani-ke uhlelo lolu-ke lalelo thandekayo-ke siyabonga empethe manje umlaleli wethu-ke simbona ukuthi ungaphi-ke igama lakhe nguZodwa Mpunzi. Hawu Zodwa Mpunzi abantu akompunzi ngaba kobana usincede ngalokho. Zodwa-ke ngasuka-ke koBulawayo ngomnyaka ka-2010 ngilibhekise-ke eSouth Africa just after Easter ka-2010 kwase kuza-ke yalungiswa ama-World Cup ngafika-ke eMzansi lapho engifikele khona kukhazini wami-ke uNo ngahlala-ke lo No khonaphana-ke endaweni okuthiwa kuseBeria. uNo-ke wazama ukuthi amfake emsebenzini lami ngibambabamba lapho-ke uNo wayelo boyfriend yakhe okwakuthiwa-ke nguDumi. uDumi wayebuya-ke sahlala ku-one room khonapho angabuya benza into abayenzayo mina nhle ngilale ngikhangele phansi baqede wayenza njalo kwahlala-ke uDumi ebebuye ehamba ngoba ehlala kwenye indawo ngahlala-ke uNo wangitshela ukuthi lapha kuseGoli kuyamele ukuthi lawe-ke uthole-ke ijaha for protection ngoba ngahlala ungekho wedwa uzabanjwa. Hayi mina-ke ngoba ngangisesabe iGoli ngisesaba ngezigigaba ezalo ukuthi amadoda akhona ayachaya ayabulala. Wahlala-ke kunjalo-ke ngisala kwelanga uDumi wabuya wathi ukhohlwe something ngavula njengenhlala yenza erumini kwakungela lapho esihlala lapho esirenta khona babengekho kanti-ke uNo yena wayehamba emsebenzini. uDumi wangikhiphela umense wathi kumele ngilale laye otherwise uyangiquma intamo ngala mina walusana lami wangifitizela phansi wangirepa njalo wathi ukumtshele-ke uNo awusekho wena kuseGoli la ngiyakubulala nje. Ngathula-ke ngoba ngamncenga ngathi kasebenza i-protection wala wahlala-ke njalo lami-ke ngisela ukuthi ngenzeni isikhathi sahamba lokho ngisesaba kodwa-ke uNo wayebona ukuthi kukhona ongekho right. Kuthe kunjalo-ke msakazi ngeqwa isikhathi ngabe sengithola ukuthi ngisengizithwele ngamtshela-ke uDumi ukuthi lapha umithisile wathi ngiyamhlolela kangikwazi wala-ke isisu-ke uDumi waphiwa wemba phansi. uNo wambiza ukuthi wena ungelajaha umithiswe mbani uthi ngimtshele kwaba nzima-ke ngase ngixoxela omunye-ke umngane omunye usisi layo usilo ngiyafikisayo wathi uyakwazi-ke uZodwa ukuthi belala lo Dumi umithiswe nguDumi. Usisi lwana umza wami kubuya-ke silwa siye ekhaya etshela abazali ukuthi mina ngikhomba indoda yakhe ukuthi ngikhuluma ukuthi as a result of rape akula muntu ongibhilivayo. Umntwana sekhulile chisa umntwana nami-ke sechaya seyi-teenager ngilaye lapha eSouth Africa ngachaya ngahlukuluzwa ngathesa wangikhaba ngenyanya. uNo ngikhuluma nje may his soul rest in peace so wafa. Lo Dumi la ngezwa ukuthi uyagula kusekibo khona le ePlumtree angeke ngikhohlwa isikhathi engadlula kuso esebunzimeni obukhulu nisenziwa-ke abantu sezimathanda phezu wami lwana umuntu engithusela ngomense iGoli uyesabe chisa kunzima lapha. Ngicela-ke unditshele hayi bakithi eMzansi Afrika laphana ngicela-ke unditshele enye izingoma ezilandelayo wakhetha zabaningi ingoma. Siyabonga abakhetha ingoma zibeningi uwenza umsebenzi ungani ubalula ngoba asadube kakhulu ukudinga ingoma kodwa wena uthe wena nxa ungangitshayela-ke ezakudala abantu abhala kuleli hlelo abaningi bathanda ingoma ezake zadla uBhedu wathi kutshayelela together as one oyithe uyathanda nguLucky Dube. Ngiyamthola lapha uthi together as one Lucky Dube. In my own life, my
appetite. Why do you like it? Too many people hate appetite. Why do you like it? Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Don't forget the Japanese. The cats and the dogs have forgiven each other. What is wrong with us? The cats and the dogs have forgiven each other. What is wrong with us? All these years fighting each other, but there's no solution. All these years fighting each other, but no solution. Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Hey, hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Hey. In my whole life, got a dream. My whole life, got a dream. Too many people hate appetite. Why do you like it? Too many people hate appetite. Why do you like it? Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Hey, hey, you Rastaman, hey, European, hey, you Chinese man, we gotta come together as one. Hey, hey, you Rastaman, hey, you Chinese man, Indian man, we gotta come together as one. Yeah, hey, you Rastaman, hey, you Chinese man. Yeah. Ingoma vela kulakhe Dube, ingoma sithi together as one. Wiza kuhlelo lakho mlaleli othandekayo lo ade simtshela li ingoma umlaleli wethu osibhalele laye sibonga kakhulu ngobhala kwakhe. Ikwesi ufuna ukuthi abantu babhale lelo hlelo ke igama lakhe bekungizodwa Mpunzi. So kuzodwa Mpunzi siya kuzweli Mafu. Imafu le iphi Mafu? Imafu kanje bathola abantu komafu kakhulu ngapha kubo Filabuso. Emafu baba siyabonga zweli. Mina ngisebenze kakhulu ke eZimbabwe ngisebenza ke eMelini. Lapho ke obekunzima kakhulu besitshontsha kwamagama ngoba besizwana ke lo security guard obesikhiphisa ke impahla amathawulo engubo yonke into. Sasebenza kanjalo lo umnyaka ka1993 ke chisa. I was only 21. Ngitshontsha vele ngingadlali. Sithatha siyethengisa sifake ama-drumming sifuqe security sekela la simdize. Sacela sibotshe umnyaka ka1995 la ngasoze ikhohlwe ke lapha ke Major Street athi liluma isandla esilifidayo. Wasichaya ke wasishwaka ke eKabi prison. Sagwetshwa ke 2 years sibathathu. Lo security guard lo wagwetshwa laye. Sahlala lapha la sobathathu ke eKabi prison. Njengomfana omncane ngathwala nzima.
kwakulezi khakarara baba abantu abawudla abagojeleke ilife laba bantu ke babethatha wathi wena nxa ufuna ukubulala uqamla intamo kumele uvume kongenzayo wasesithi na infact ilanga lakuqala wanika ke amabhanzi lani engisithi ngumuntu ondithandayo this one like father figure undoda wasendithatha wathi umele lapha ke angithele ke esipuno ngala ngathi angikwenziwa lokhu ke waqasa kungichaba amvimbezela etoilet bengu2 azake ngikuze ubuhlungu njana bangenza umfazi ke chisa ayihlahlala inhlala yenza ngakhuluma amagadi jele nxa ngwatshela athi ahaza akhuluma laye la kwangani babemesaba labelala khona eselini wathi ngilala eceleni kwakhe lale ngigonile engafikelwa enze into yakhe ngatsha iminyaka leyana ngaphuma after 1 year 2 months into le yandimaza up to today I haven't recovered ngoba ngiyaphelwa ubuthongo lama nightmares sometimes ngiyambona esiza undoda lona ngazi ukuthi waphela ngokukhumalo sisejele lwana ubaba lwana lapha khona nxa ngakhona ngambulala ngizwa ubuhlungu kade sibathi ngilolaka ngoba ngithiwa ngiyachala umfazi angizenzi chisa angikwazi kuyini okukhona ntaka baba into le yangilimaza kakhulu even nxa ngisiye egangeni ngaleso sikhathi kwase kuphomba ukuthi ke vele kuphume lula lakade sengikhathazekile emoyeni wami ukuthi kodwa into enzala kimi isihluku wekelwa kanjalo lo baba ngiyakhala mfowethu ijustice ngiyayifuna kodwa angikwazi ngiyayiqala ngapi ngidinga ukhumalo ibizwa kodwa nguBen Khumalo wayese ekhami prison ngomnyaka lwana wa93 sawu 97 kwayuthi ugwetshela ukuthi wabulala umuntu kambe ungaphi uyaphila yile intshengise lami ke ngirive nje hawu nasi ingoma ke vela uHunger Boys aha yamazi musenyaka kekane ama phone call kodwa hamba ngathi Hunger Boys
with the phone calls, Hong Kong, and the sensei in Kunzi. Yes, say China, say Kwele Josie, and sensei is Bambing Kunzi, Net Kung Fu with the phone calls, smelly like Fong Yong. Cha-cha. On. 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 Cha-cha. On. 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 Cha-cha. Hong Kong, from Hong Kong, with the phone calls, Hong Kong, and the sensei, is Bambing Kunzi, Net Kung Fu, Yeah. Loyi. Ha. Bongani ingoma isiphelo ke sijayiva lapha hayi kodwa sikhona. Uhlelo ngisakhumbula. Mana mbambeke enye njalo obhalile lena bengumlaleli wethu igama lakhe. Mana sibona igama lakhe selibalekile futhi lalizwe. Ubhalile ngiyabona nje igama lakhe lo mntana abantu enibengizwela ibanzi mafu. Simomo ndiya simomo ngokungwenya wena. Kunjani mangwe? Sawumelela masitshela. Uthi ke umsakazo omhle mina ngise Canada endaweni othiwa se Calgary. I hope I pronounce it well, Calgary. Se Canada, I know the place. Ngilapha ke eCanada mina ngizakutshela khona ukuthi ke bengihlelile umkami ekhaya yonke into ke inhle. Sithandana kungela lutho oluhluphayo. Sebenza hard se South Africa order sile shop lapha na amanye ama flea market amanye Unit Village just le shop eTrigger House gobulawayo igama lakhe ngulu mina ke khona bana ngasuka ngalingeka ngasuka epartini ngihamba labo party saye epartini eyayisenza eNorth End angazenza lambe nganatha kakhulu wagcina suka se747 747 lapha ngehla emoteni engihamba ngigonwe ngulu ndodo otokozibane sathola lokho kwasiwa lapha ngahlala laye wahlala ke esituleni lamangani bakhe ngase wathatha ukuthi ngene phakathi wenyawo zakhe ngimqamele ngidlalele ngemva kwesikhathi akaduduka indoda yami ihamba laye labangani bakhe abangu3 uyazi sazi ngani ngiyaphupha ngambona ke uMath Dinchewe njalo wamonka ngenda waphelelwa ngumphaka umuntu wawela phansi wahlala phansi waginqa upha imbaleka ichamar le yanthana imoto kabaleka ngathi ngayendlini ngafike ngathatha ke impahla ngoba ngikwazi vele lesibhamu ngathatha impahla ngathi ngathapha phansi ngadla ngaye bye ngaya eGoli ngoba vele ngathi sisaba inhloni salukuyaliwa njalo ke abangakithi labangakibo ngendlela abanithanda ngayo yona mina bengumuntu waziwayo ke esontweni ngumama ohloniphekayo ngaleso sikhathi bengile 35 years ngilabantwana ababili ngathi abantwana ngabheka eGoli ngafika komngani wami ngahlala kwale eGoli bangidinga abantu bengifonela ngalo kusuka ngamalo ukulungisa ke ivisa ngabaleka ngeCanada umendo wami waphela njalo up to now 10 years ngilapha ngisaba lokho ekhaya ngilenhloni ngokungakwenza hayi ngiyazenyanya ngoba ngachitha ke umendo wami
umkamiswa divorce ngoba wacha divorce by decision ukuthi ngambalekela wasila wacina ngihamba esibhedlela ngokuzwa kwami kodwa wasila umuntu enkosi ngiyabonga abantwana ngiyakhuluma labo ke efonini yena ke wahle wachitha ke umtshado wathi kafuna ukuzwa ngami futhi yaphela kanjalo indaba yami okwamanje ngizothiwa is owning this farm lamanye ama properties uyabhala uyalista lapha ukhuluma umuntu engimazi kakhulu sezinothele nyamazi lonkosazi wakhe wena ke Chisa wangu MC emtshadweni wabo hawu nguye kanye sila into le yazi ubuhlungu ubona ama videos akho nama pictures ngiyamthanda ubani ngilapha impilo inzima kimi anginamuntu ngizihlalele ngiyazenyana kodwa ngento engayenzayo ngiyaxolisa ubuchapha bami into lezi zokudakwa lokuvumela abangani bengithovela into engayisiyo ngoba you hot yikho wezela hot iarole feeling hot pa Yeah, ingoma ke mnandi ingoma ethi hot vela ke ku Aro yakumbona group le dala yabakhona besitshale ke Smomo besitshale wena Mongwenya Masitshela ya kunjena nje ke sibambe ke enye engiphethe kwamanje le ngevela kuThulani Zitha Thulani wezitha kunjani wezitha siyabonga ngazi lapho khona
Thola zita uthi umfanekasi kobulawayo vele thina sikhulele emagwegwe nonke kodwa siyathunga. Lapho engikhulele khona ngafunda emagwegwe secondary ngaphutsha ngayenza apprentice yami Railways of Zimbabwe. Ngaqeda ke apprentice ngisebenzela eWange. eWange ngale bekulabo abantu abaningi kakhulu ngihlala lamanambia, lamatonga, lamashona yonke into enjalo. Ngacela senthandana lenye ke intombi yekho laphana kokuthiwa God knows. God knows ongumfazi, God knows. God knows Kamwenda. Ngaze nje ihloba lezi. Umntwana lo ke sithandana chisa ke wayesala ukuthi singene emacansini. Umuntu avoida ngaso sonke isikhathi. Ngawoma ngicine ngisiyadobha laphana amantombazana okukhetha la kodwa yena ngimgcine njengentombi yami. Kwazi wathi ngelinye ilanga wagcina ngani kuyavuma ngoba ngase ngimvimezele ekhoneni. Afuna ukutshela amanga mfana kaSibanda after 3 days kwakuchisa umzimba wonke. Yonke into ngagula waqasa kathi ke ungani kuyakhukumala ke isitho sami somzimba. Ngahlupheka kakhulu ngabuza ukuthi kuyini kanti wena nkazana kulani lo. Unkazana wathi hayi mina kangila lutho kungenzakala ukuthi maybe ubaba bangilungisa. Ngambuza ukuthi awuzange ubeyende kumbwenzeni. Unkazana ongendanga ngadingisisa ngagula kwagcina izinto lezi indhlupha ngoba kwasokhukumale kakhulu. Ipain yankona vele unbearable ngamiswa emsebenzini ngagcina ngasagqoki lebrugwe ngento yankhona ubuhlungu ngoba ibrugwe lalinthunuka. Kwakhukumala lokho kulenga kusiya khona le ngagcina ngisiya kubo siyazi. But ke umuntu engalala laye wayethiyiwe. Uthi wathiwa mbane ngadinga sona ngamncinga ngathi ngicela ungitshele ukuthi ngube indoda yakho ngoba ngizakufa. Unkazana wala kwazi kwathutsha omnye umama wathi no umntana lo lamanga ngenzala ukuthi abakibo hambe edinga ubaba bakhe lo yisenxeba mthiya. Wadingwa sa-travela safika eJambezi. Lapho engathola khona ise sakhuluma ukuthi mina ndilele lo mntana nabo bafuna uxoxa ngazihamba labo malume ngoba izinyanga zazingitshela ukuthi ngiyagcina ngofile. Ngaleso sikhathi ke isitho sami sesifika lapha emadolweni ngapha sesikhulu ngapha sibuhlungu vele ngihamba ngithandela insalo njengabo mama ngoba kwasesabeka so ngani ngidonke banithatha lapha na ubaba ngikhona wasithi ngikwenzeleni la lo mntana ke ngingakhiphanga lutho. Ngakhona ngisiza ukuthi ubaba lo asima ukuqala sokulabantu abathathu 4 bonke abenza lezi zinto owenzala kubo. Ngacina ngibhadaliswa wathi ufuna inkomo ezi8 badinga umalume bambhadala imali wasithi kumele ngibuye ngizolala kwakhe khona ngalala khona ngalomvusa ngo3 wangigezisa wanike imithi nganatha ngaqalisa ukubohla ngasila. Angeke ngafaka ukhohlwa lolu suku ke ngisazi ngezwe ubuhlungu into zakuyibone. Kubuyelile kwento kwami kwaba right kodwa ke emacansini ngani kwenzinyana ngoba la nxa ngangifana omncane khona phana kumbe ukuthi psychology so ngangisehluleka la kathesi ngidonsa nzima chisa sengikhula khulile kodwa ke kuyala ngilamntwana indoda ele 45 years. Manje uthi umuntu ongendanga mdalo gangele lo wayinotha ngabantu thi umntanakhe ngoba lo zitheleza thiya sorry for it ngoqathele impilo abantu uyaphila inandi le tshana la nxa uphila ukhala ngokuthi wena ke iproblem ukuthi ke ala mntwana ufisa ukuthi ube lo mntwana yikho ke okhalela kakhulu ukuthi ngaba lo mntwana engabe kwaba ngcono ubhalile ukhetha ke izingoma ezinenginengi mbona ngani singayithola ke ingoma yakho uthi ufunani le ayikho le splash futhi ngeke ngasitsha splash mana ngudingelenye splash ngeke ngasitshala uhlelo sitshala le splash mana sibona ukuthi enye ngakudonorela yona uyithandi so ulunyoko uyasifakela emntwaneni wakho. This is the new thing. Bengakwazi ukuthi ungenza lento enjalo but anyway njalo mana ngutshela ingoma umbando Master KG entembo zayithanda nansi Master KG uthotha amapiano le splash era sike ukuthi ezintsha I'm
yebo ngiyamthanda muhle impela awumuhle impela awumuhle impela ngiyamthanda muhle impela mina ngiyamthanda muhle impela yebo ngiyamthanda muhle impela awumuhle impela awumuhle impela sandra sandra masiwela mafu swela sekude sabona nangu lala sobabi shinga majuba sambe shubala swela stahleke bengala stahleke besana kala stahleke bengala stahleke oh baby kala stahleke bengala stahleke oh darling kala stahleke besana kala stahleke Yeah. Dumana lo hlupha amapiano lo. Sikuhlelo lo lokuthiwa ngisakhumbula besichaleke. Uthulane usiziba. Nange uMavis. Ayi Mary Ntini. Kunjani Mary Ntini? Ngiyabingelela lapha kuhlelo ngisakhumbula la ubhalile. Kuyajabulisa ukuthi usibhalele siyabonga kakhulu libhale sibuye into zenu zibuye zininenge incwadi zenu bese ingoma yethu theme song yethu sizwe ukuthi ihamba kanjani. Mary Ntini wena ke uyabhala lapha ubhaleleke usithi kuwe Ezra Jesus Banda alitshintshi leli gama Ezra Jesus Banda yiyo kanye Mary mina ke bhuti ngilapha eSouth Africa ngile 32 years. I hear this show vele was rocking in the 90s nesikhathi ngizalwa. I'm happy ukuthi ilokhu ikhona ngoba umama labangane bakhe babejala ukungitshela ngayo. So sengibona ukuthi hawu uko babekholisa la ngathi ke mbhale ngosuku ngasoze ngilukhohle. Umnyaka we-COVID-19 isikhathi lesi sinzima kakhulu lapha kuvinjiwe yonke indawo lama grant singatholi eGoli. Kwaba nzima kimi impilo lapha yangihlasela kodwa ngabona ukuthi ngiphile ngoba ke uma standard la irent bebeyifuna. Ngase ngikwenza ke icebo lokuthi ke ngiyengena kulama company athengisa ukuthi sithengisela abantu imizimba. Company yakhona ngabona uyayazi ikhona phana ke Jubet Park ngose Jozi uyibhalile ke igama lakhe asifuna uqaba ama company abanikazi bazozondela. Le company ngafika ngatshelwa ke ukuthi hayi lapha ke sisi kumele uzimisele ngafundiswa lokuthi ngibe careful njani lokuthi ngenzani imbhadalisa malini okwesikhatshana utobhadalisa malini yonke into enjalo. Ngafunda ukubana ke nesikhatshana ngaleso sikhathi ade si 150 abanye bacha 200 rands nxa uthi kuyalalwa ngantsha ke 800 kumbe 1000 saba nama room phezulu kana bana sisebenza abuya amadoda ngifuna utshela kaManga umsakazi ngilalele kulanga lala lomzulu ngalala labantu bamashona ngalala lamandebele yonke into ebuya. Kodwa lapha okwangithi kakhulu umnyaka ka 2023 ngenza ngicina ngisekela ngithe ngikhona phana sibili ngihamba kwangena kaubhuti abanye lo muntu owengibabanyana ngakhangela kodwa ngabona ngiyamfanisa lo baba ngahlala khona phana into ekhona ukuthi lo baba nginanzelela ukuthi ngambuzisisa ukuthi mina wambuza ukuthi ngingasemtshoti mina hayi ngishone kodwa ngahlala emavendeni kakhulu. Wasengitshela ukuthi yena ke usuka ePlumtree ngasembuza isibongo ngathola isibongo sakhe singeza koDube. Ngaxoxa la ngasithi no ngiyabaza bakoDube ngilabangana abavela kePlumtree ngasembuza ukuthi ke undoda uthi ngulamo
la ngakodube nguye ngangimasa kusasebenza wathi hayi ngumntanami lwana khona basibuzana siqeda kulalana khona phana mina ke love more vele njani ngithandana laye ngase ngiqeda ulala lo mkhulu lo ke khona apho wasithi hayi ngokumfana kwami lokhuyana ubaba lo wele 50 something years kuthe kunjalo ke ngesaroti ngumtshele ke msakazi into le yangihlupha kakhulu ngoba ngangithi ngakulove more ngimbona boyfriend yami ngimkhale ngibone lo yisebefanana ngathi kodwa Nkosi yami engikwenzile kuyini uhlale kunjalo ngayithula ngathi imfalayo manje ngathi isikhathi ulove more sefuna ukuthi ke avele angithathe kambe ubaba lwana uza ngibona yimi ukuthi ngilwana ngamdobha nonkazana ngiyesaba msazi njalo uvala kodwa iqiniso lehle ke umdala wayengikhulu kodwa ke ngaleyo langa ke wamphatha kahle wangenzela konke ngifuna wambhadala imali wazanika le extra 100 rands esithi ungithandile senza yonke into so kade sithisa ngibhala lapha ngumuntu ohlululeke ukuthi ke ngiyaphila njani ngoba ngo2025 kumele babuye bazovela ngikhaya lami lokho engani yadonda ngizama udonsa isikhathi ngoba ke la umonga kwazi ukuthi ngandithengisa umzimba ingadubuka leke mina isala ngiyini ngiyabe sengifile mina mntakaSibanda angahawula bo ngiyacela mfana ngicela lezi ingoma ezilandelayo yeyi kunzima hayi kunzima don't cry uBhambatha album nanguzola kwaphinde kwaumatrasi akamachimbosi entu mama umfelokazi wakhala wakhabakaba waphalazikazi king bo mathimbo sekasi bamchitha amapopcorn agcwala istrut sothi bana bokhuluva lapho ntonsa amajasi izihlobo zelamani nabo nobufakazi kuleli ndoda emadodeni umfana kithi siyamasi kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi come on kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi come on stress iphilisi nokavini kwenza bokhuluva banukelwe igazi look I had the choice ukuthi ngigome emakhishini forget this life ngimele kude ngibala imali but I couldn't indaba yami isele kasi it breaks my heart ngibona love emakhoneni kusho khona ukuthi imisebenzi ayitholakali kumanzi imicamelo habo mama nenyembezi so fuck this life futhi akuhlale emikhukhwini young black and gifted kwele emaseleni day after day sobalahle emathuneni kushisa ngaphakathi nale ngoma ifusi igazi kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi come on kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi come on lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi come on kungakhali please lesonyembezi hambisandla sami wemadipulekazi come on
Hayi la nasingovela kuzola phambata ile album la Don't Cry. Siyitshale ke uMary Ntini yena ke use South Africa setshala uvalo ukuthi ke kambe ke ubabazana singahlangana kopana sesiyabona umuzi yena kwangigika phansi. Eplum ndikhonala. Kodwa phela isiko leplum ngizothoka ukuthi ubabazana wayeqala zamela umfana aqala ezwe ukuthi kambe ngabe ku right nemfana na. So atawona kakhulu angazi umbele usiko lokho sa practice eplum makharanga come on makharanga lesitshele ukuthi kuya practice wendo Kim Ndlovu mbambe wena wamanje unjani Kivi uKim Ndlovu uthi chisa sesikhona ke emsakazweni siyabonga ngohlelo mfowethu uhlelo lasithokozisa kakhulu nje sisolo singakho sponsor kanjani Kim Ndlovu ngiyabonga uthi ke mina ngifike eMzansi Afrika ngomnyaka ka 2009 ngasebenza kwaze kwafika u2015 ngalungisa ke indlela ukuthi ngisuke ngoba sembona into ngani ziyabhethe egoli ngilubhekise eIreland lapho ke engifike ngaclaima khona iAsalam ngihamba iagency engihambisayo bandlungisa ngathi semfika ngoba airport ngacela ukuphephela ngangena ke eIreland bangivumela ngahlala njalo ngiqala ngihlala ehoteleni ley besalungisa amaphepha hayi ngajabula ke ngo2019 ngathola ke amaphepha kodwa kona mana ngisecamp ngabona ke umntana omunye ke omhle kakhulu le ntombazana yayivela khona ngale ke eSomalia sathandana ke la ekwagcine lamaphepha umntana lo wasendonsela ukuthi umele ke ngiye mosque yakibo le church yabo hayi ngikuthandanga lokho ngithe ngifika lapha na vele into ezazikhulunywa zinthokozisanga ngoba le ndlela kwakukhulekwa ngaye so ngamtshela ukuthi he has to stop into ayenzayo le hayi wayala umntwana wathi yena ngingachisi maslam sakibo la nxa wayengichaza emuhle kwamagama umntwana lo isikhiwa sasimhlupha kakhulu ke ngase siyathatha ke ifoni yakhe ngibona ubhalane ngabona ebhalela abakibo ukuthi umuntu engilayelwa ngumfuni umuntu wase South Africa uyengilafula ngoba le ndlela zokuthi limbulale insakazi ngaqhuqa ngaphosa ngazichamela ngahle ngachala uvalo ke iqhinga elizama ke ngahle ngaba li counter masinyane ke ngababona abafana abakhona ababuye endlini bezongani basibingelela kanti vele lami ngamplanile ukuthi kuzaba lento ezenzakala bambuza bathi bafuna uinvite siye kwenye indawo ngase ngihamba emapholiseni bayabala amapholisa bayibona amapholisa athi play along ngavuma amapholisa kasenjaya surveillance labana abafana ke sahamba endaweni okuthiwa lokho ngisabuqamba lezi ndawo lezi safika khona ngale singani sihlezi besithi bona banathi lotshwala sasihlalela khona phana omunye wasesithi kule ntaba lapha let's just take a walk sisiyale amaphosa alandela ke kathi alandela nje amaphosa alambula ukuthi omunye uthweleke intambo irope omunye uthweleke ingqamo lento yonke abe sethelekile ke amaphosa kwabalwa ke icourt lokho amaSomalia khona sentenced to 15 months wathwa recommended deportation khona abancwadi zazingalungi lintombazana ke la nxa yaphika ujaji wagcina inike 1 year kodwa ahlala 4 months angiphindi uthana lezi zechisa ngaphosa ngafa mina ke mbonga amathonga kithi loNkulunkulu wami namhlanje ngikhona nganza kufa ngasila kancane ungathathi izizwe ongazaziyo ziyakubulalisa lo ntombazana ngawaziphumela kimi ngangela ndaba layo kodwa ke plan yakhe le yokuganga le wayefuna ukuthi angiqede ngiyabonga chisa nyaphila yimi lapha ke ngiziphilele emnandi ngihleze ngise Island ungafika ngabe chai round ngizokutreata ngibonge kakhulu ngicela ke unjale ingoma ezishisayo ezakudala ezika Chico kumbe ko Clio nxa ungazithola ngajabula kakhulu ngibona ngani ngizakutholela ingoma ngiyambona ke uClio nxa ungabona iClio ngiyafaka uChico Clio ngibona uClio nanguBrenda kaMqondileyo Lava Sawa Dr Victor ikela ngitshalo Dr Victor ushambala nxa ikhona lasi ingoma yakho sitshalo ningoma ngithanda ubongela ke ubongs ubongane kaloku ezechisa sibanda
Yes, siyayivala ke uhlelo namhlanje ngisakhumbula sibuye ke incwadi zenu. Vala ngoGimon Ndlovu. Bye bye. Wash away my troubles, wash away my tears. I wanna go to Shambhala. Wash away my troubles, wash away my tears. I wanna go to Shambhala. Take away my sorrows, take away my pain. I wanna go to Shambhala. Take away my sorrows, take away my pain. I wanna go to Shambhala. A man say they love the woman they care, but the woman she looking for a fool. A man say they love the woman they care, but the woman she looking for a fool. Because woman don't done, I said the man don't done. Woman don't care, I said the man don't care. Because woman don't done, I said the man don't done. Woman don't care, I said the man don't done. Wash away my troubles, wash away my tears. I wanna go to Shambhala. Wipe away my troubles, wipe away my tears. I wanna go to Shambhala. A man say they love the woman they care, but the woman she looking for a fool. A man say they love the woman they care, but the woman she looking for a fool. Because woman don't done, I said the man don't done. Woman don't care, I said the man don't care. Because woman don't done, I said the man don't done. Woman don't care, I said the man don't done. Come on.